आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi पाउ पाजरी अहानबदा मरुओइबा पाउ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न हाइरी लेबा असिगी सिंग अमसुंग तम अनिमक्ता उमंग कया मरुम लई उमंग सिंग असिना लेबाक लेहाउबु सेना फाजिंदुना थम्मी मिजोरामदा आइन कायना संगसिलकपा मितोपसिंग तकथोकपगी खोंगथांग अमा लाकदौरिबा असिगा मरी लेनना मणिपुरगी ngमखै जिलासिंगदा अहेनबा सेक्यूरिटी फोर्स थाजिनबा राज्यपालदा तक्सिलगनी हाइना हानगी मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन सिंगना फोंदोखरे लोकसभा की एमपी डॉक्टर अंगोमसा बिमोल अकोइजमना हाइरी रिलीफ कैंपता संजफम लौदुना लेरिबा आईडीपी सिंगना मखोई मसा मसागी युमदा हंजिंद्रिबा फावबदी मणिपुरदा शांति हंजिले हाइबा यारोय न्यू दिल्ली दा पांगथोकदबा अहानबा भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस ता मणिपुर की लौ सिंगु विभाग सु साउना सरुक यागदौरी अमसुंग छत्तीसगढ़ की कनकेर जिला दा नुपी 16 याउना माविस कुनमाथोई सरकार दा संजखरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न हाइरी लेबाग असिदा हंदक कुमई हरावगी मतमदा इरमदमदा साजबा पोतसै योनबा अमसुंग लेबगी सांग यामना वांगखी आकाशवाणी की थोंगदंग असि संदोखिबा प्रधानमंत्री की सामु कुंतरे सुबा मन की बात पुकनिंगी वा थरुमदा श्री मोदी न हाई अनौबा जीएसटी रिफॉर्म असिना लेबासिगी मियामदा चाउना कानबा पीरे सानबा थाउदा सादा तरा हंथखिबा असिदा मियोय क्याना नुंगाइबा फोंदोरकली प्रधानमंत्री न हाई लुनानबा अमसुंग लुनानबा होनबा हाइबगी मतंगदा सुलेबासिगी तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा अनौबा खोंगथांग कया पाइखनरकली मांगना हाई सही असिगी नवेंबर 3 जातिगी सही बंदे मातरम सही चामा यांखै सुरगनी सही चामा यांखैगी ममांगदा सोक्थरबा मिखा पोंदुना लेरुरबा भारत मसासिंगबु थवाई हापनबगीदमक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्यायना बंदे मातरम असे इखिबनी 1974 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसै असि हन सखी प्रधानमंत्री न हाई भगवान बिरसा मुंडा की मपोकुमो नुमित नवेंबर 15 बु जनजातीय गौरव दिवस हाइना पांगथोकनी महांगना लेबासिगी निंगतंबा पुरकनबा ट्राइबल खुनाइगिदमक मखोइगी हक्कीदमक तौरंबा थबकसिंग सिंगथाबदा लोइबा नाइरोय श्री मोदी न हाई सरदार वल्लभभाई पटेल की चामा यांखै सुबा मपोकुमोन था असिगी 38 पांगथोकदौरिबा असि यामना मरुओइबा नुमित अमनी मांगना हाई सरदार पटेल न भारत की ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क की असेटपा युमफम थोनखी लेबाक की अमत ओइबा अमदी अपुनबगी सक्तम सागनबगीदमक मांगना कन्ना होनखी श्री मोदी न हाई लेबा असिगी सिंग अमसुंग तम अनिमक्ता उमंग कया मरुम लई उमंग सिंग असिना लेबाक लेहाउबु सेना फाजिंदुना थम्मी 5 साल पहले वन विभाग की टीमों ने अहमदाबाद के नजदीक धौलेरा में मैंग्रोव लगाने का काम शुरू किया था और आज धौलेरा तट पर 3,500 हेक्टेयर में मैंग्रोव फैल चुके हैं इन मैंग्रोव का असर आज पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है धौलेरा के अलावा गुजरात के कच्छ में भी इन दिनों मैंग्रोव प्लांटेशन बहुत जोरों पर हो रहा है वहां कोरी क्रीक में मैंग्रोव लर्निंग सेंटर भी बनाया गया है हमें भी चाहिए हम जिस भी इलाके में रहते हैं पेड़ अवश्य लगाएं एक पेड़ मां के नाम के अभियान को हमें और आगे बढ़ाना है प्रधानमंत्री न हाई समुद्र मपान मैंग्रोव क्या मरुम लेरी मैंग्रोव असी समुद्र खोंगबान की लेंगोइदा हौदुना समुद्र की इकोसिस्टम की मरुओइबा सरुक अमा ओइरी सुनामी नत्रगा नोंगले नुंगसेट लाकपा मतमदा मैंग्रोव न मियामगी चावरबा मतेंग पांगली मैंग्रोव की कानबा असि खंगबदगी गुजरात की फॉरेस्ट विभाग न सही 5 की ममांगदा अहमदाबाद की अनकपदा लेबा दोलेरादा मैंग्रोव थाबगी थबक पाइखटपा हौख्रे मसिना मरम ओइदुना मफम अदुदा डॉल्फिन की मसिंग सिंगथानिंगाई ओइने हेनगेटले प्रधानमंत्री न हाई गुजरात की कस्तसु मैंग्रोव थाबगी थबक कन्ना पाइखटली उपाल वापाल हाइबसी यामना मरु ओइ मखोइना थवाई पानबा खुदिमक्ता कानबा पीरी मिजोरामदा आइन कायना संगसिलकपा मितोपसिंग तकथोकपगी खोंगथांग अमा लाकदौरिबा असिगा मरी लेनना मणिपुर की ngमखै जिलासिंगदा अहेनबा सेक्यूरिटी फोर्स थाजिनबा राज्यपालदा तक्सिलगनी हाइना हानगी मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन सिंगना फोंदोखरे इम्फाल जिला की लुआंग संगबम मखा लेकाइदा लेबा कम्युनिटी हॉल दा आईडीपी सिंगबु निंगोल चाकौबुगी थरमदा सरुक याखिबा श्री बिरेनदा पाउमिसिंगना हंगबा वाहंगी पाउकुमदा महांगना हाई ड्रग अमदी इलीगल इमिग्रेंट असी थेंगननबा मयाम पुन्ना अमता ओइना होनमिनबा चंगी म्यांमार की वाथोकना मरम ओइरगा मणिपुरदा हानदगी हौना मितोपसिंग संगसिलकपा लेपत्रिंगै चेरक असिदा हंदक मिजोरामदगी मितोपसिंग तकथोरकपगी खोंगथांग असिना राज्य असिगा ताइनबा ngमखै जिलासिंगदा अकनबा सेक्यूरिटी की सेक्शन थोरांग लोखटपा तंगाई फदे मांगना हाई
Mizoramda influx tawriba illegal immigrant gidi handaki 2021 gi junta war sigi matungdan akhoi manipurdan madugi mamang da sumaya mam laigrabani aduna khuji akhoi da laiba gam thiriji mi gidi yengo student union club hauraga unrecognized village takhokodam ne haiba madu takhoruba kan akhoi ga border se direct samnabani na kanana noba da se tokdurse state police naga yawba kuki yawba maitai bangan yawba koi state ki apunba force Mizoram manipur ga tainaba border se actively aadhar card khangde kari khangde check chak yam mathuk dai haiduna ba ai madune hajaramish akhoi angtang sigi sta ko illegal immigrants khantok pa haiba siga drug ki keno to ba haiba siga da khoi angtang punam chaminani manipur meyam punam Luang Sangbam United Club Organization sinduna pangthokhiba ningol sakobugi thoramadуда more amadi Churachandpurdagi lanjelaktuna raija sigi tongan ba mafamsingda hangliba relief camp ta leiba miyoi lising anirom saruk yakhi makhoibu khudol potpidune kai khumnabazu utki thoramadуда Rajya Sabha ki MP Lesem Basana Zawbusu saruk yakhi. Amaromda Manipuri Maitai Association Bangalore amadi Karnataka Maitai Association sinduna ningol sakobugi thoram Bangalore da pangthokhi. Thawal District Police na sinduna jila asigi police station tarukna konba mafam singda leiriba maira paibi loop sing ningol sakokhi. District Police Headquarter da pangthokhiba thoramadu da Thawal gi SP Manoj Prabhakar M na maira paibi lu sing bising da khudol pot piduni kai khumnakhi. Tabiriba pawo se kasbani Imphal dagini. Lok Sabha ki MP Dr. Angomcha Bimola Koijamna hairi relief camp ta sangjafam lawduna leiriba IDP singna makhoi masa gi yumda hanjindriba phawbudi Manipur da santi hanjile haiba yaroi. Imphal jila gi akampa ta leiba Ideal Girls College akampa relief camp ta nauna saba common workset amang asi sangabagi thoramda Sri Bimolna hai workset asi Member of Parliament Local Area Development Scheme lisingni kunmanga kuntaruki makhada sabani masina lanje laktuna relief camp asida leiriba miyoi singi sel thumgi phibam da kanaba piba ngamlagani mangna hai Manipur gi wathok asida hena awaba mayok nariba mayum makai mai thadok pikhiduna relief camp ta leiriba miyoi singi asumba wayal phanghan ba haibasi amuk hanna mayum da hanjin hanba aduni mafam amada thamlaga sana thakna ba khak piraga makhoi nungaina leiri haiba yadri Dr. Bimolna hai CCA Hanjan River Dui, Lepaki Santi Lai, Hibiganu, problems is solved over Iran and Hibiganu, relief camp the Yum the Hanjan and Baisi. She had the Jadi Akogi Hana later, but Fruit Machine in the Hina, the Samana. कोई ईरान से है कोई भी आईडीपी से ना हंजन दिवाओगे ये चार हंजन दिवाओगे आई हो रही ये हम ना हंजन फिर तो से ईरान से लोग ये शांति है ले वहाँ है यार थासिगी कुंट्रा अमसुंग कुंट्रा माथोइदा न्यू दिल्ली की प्रगति मैदान लेबा भारत मंडपम दा पांगथोकदबा अहानबा भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस दा मणिपुर की लौ सिंगु विभाग सु साउना सरुक यागदौरी राज्य सरकार ना सोशल मीडिया दा थागलकपा वारोल अमदा हाई Manipur gi maming leiraba atangba makhal gi amuba amasung angauba sakhaw makhal sing puthokuna utkani masigi mathakta Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority apeda ga yana warol ama sahi tawna duna sahi asi loisilakpada Japan da sakhaw angauba metric ton kun hanbagi oina thadokani Lau singu bibhakna Rajya sigi lau singu bagi thabak hena pakthok chawthok handuna laumi singbu matamga chunarba khudongchaba sing piduna mateng pangli Masina makhogi senmitlon fagarhanbada natana Manipur bu akhanaba seng makhal asigi damak malemda saktakna bu honabada sauna mateng oiragani National Highway 2 Imphal Dimapur lambigi Kala Pahar dagi Sapar Maina phawbugi lambi ase haukiba matam kyadagi National Highway Infrastructure Development Corporation Limited na semgat sagatpagi thawak paikhatli adumoinamag lambi sembada aso engam thoktanaba thausil thorang paikhatabana lambi paring asida accident thokpagi sang wangli Aikhogi kangpokpi paumi bagunai singsitna hai ngarang numidang pung 3 tagi 9 phawgi manungda Kaithel Manbi Military Colony mayada bike tharokpa meyo ema lambi mayada tawkhaiba koma mada tasinbadagi gari thawrakliba meyo edu irangna duna sire ngasi ayuksu sek purakpa drug ama Kaithel Manbi khul mayada leiba komjaw amada tasinki adumoinamak aso opandi yaukhide lambi asi matam sangna sembidabana opul waiful na mafam adugi miyamda sauna khudong chahandabaga loinana tongan ba makhal gi lena sing na ba yaure hairi Manipur da santi amasung si chanana amata oina hingmina ba haiba sida nongmagi oiba youth convention ama Manipur Pradesh Youth Congress Committee na sinduna Imphal gi Palace Compound da leba Manipur State Film Development Society da pangthokre
Tharumduda MPCC ki President Kaisam Megachandrana Youth Vision 2030 puthokhi. Youth Vision 2030 asina Raija sigi naha singbu santi gi dut digital lucingba sense maker amasung ganatantra gi mapu oinabagi lambi yatpani. Youth Vision 2030 na hairi Manipur gi tungi lambi asi naha singdani. Amato oiba skill amasung akhangkan bana lamda masibu santi leiba saukhatpa amadi khudongchaba kayamarum phangba lamda mama ohenba ngamgani. Manipur Pradesh Congress Committee na Youth Leadership, Skill Development amasung Inclusive Growth ta henba mityang changduna English ngani kuntra phawda Manipur bu santi leiba amasung saukhatpa lamda mama ohenna ba honari. Ngasigi thawram aduda Indian Youth Congress ki National President Uday Banuji Manipur Pradesh Congress Committee ki President Kaisam Megachandra amadi lusingba kaya saruk yakhi. Drug na ikhoi gi manglan manghalloisi haiba hiramda Kangpokpi jila da ngarang marathon lamjel pangthokre. Gunsu Institute na Kangpokpi District Police, Kangpokpi Youth Union, KSO Sadar Hills, Hintui, Oracle amasung Selnau Gym ga puna sinduna pangthokiba marathon adu da miyoy kyana saruk yakhi. Lamjel adu tongan ba category da pangthokhi. Lamjel adu Kangpokpi gi Kaithalmanbi Military Ground da gilam tharaga Thomas Ground da loisinki. Akasbani Imphal gi pauta biri. Satisgarh gi Kanker jila da Maoist Kunmathoi Sarkar da sangjakre. Sangjarakhraba singi manungda Maoist nupi 30 yauri. Police da sangjarakpa matamda makhoina khulai 19 loina rakhi. Masigi manungda AK-47 rifle ahum, SLR mari amasung pokhaiba yaba masang mathum sing yauri. Police ki pauna hai ngasi sangjarakhiba Maoist ngasi Bastar lamdamda matam kuina mapangal kanna leiramba kangbuni. Haujik sanabagi pau Waikhom Chitrachani dagi. Manipur Horse Riding and Polo Association ki makhada chathariba 39 suba N Hazari and Dr. N Tombi State Polo Tournament 2025 ge ngasi sanakiba match singda nongpok apunba sagol kangjailup nongmaibungna Universal Polo Club A Langolbu Panjel taruk mangada Tentha Polo Club na Universal Polo Club C bu Panjel taramari shinoda amadi Assam Rifles Polo Team A na Imphal Riding Club B bu Panjel taramanga shinoda thoikre. Athletic Association of Manipur amasung Manipur Running Team na punna sinduna ngasi Imphal Khumalampak Sports Complex ta minute 13 da kilometer 10 chengadaba lamjel pangthokre. Lamjel adu Youth Affairs amasung Sports ki Director Dr. Mayangbam Bheto Singh na lamthaki. Lamjel adu da laifrakpam awang laikai dagi mutum muktana ahanba None jila gi Poiringlong Charoi Pangdong badagi Ji Malangmei na anishuba amasung Naurem Chapro awang laikai dagi Longjam Kaljoina ahum suba taki. Lucknow ki Bharat Ratna Sri Atal Bihari Vajpayee Ekna Cricket Stadium da ngasi sanaba nupi gi chahi 13 makha gi T20 Trophy Plate Cricket Tournament ta Manipur na Arunachal Pradesh bu wicket mapal da thoikre. District Sports Association Kakching gi meeting makha da chatharakpa kunithoi suba KSS Laihau Devi Memorial Super Division Football League ngasi sanakiba final match ta SWC Kairakna LMLCC Langmaidong bu Panjel mari ahumda thoikre. League asigi point telida SWC Kairakna point 19 fangduna khwaidigi makokta leire. Jeliangrong Football Association asinduna chathariba 13 suba Jadonong Memorial Football Tournament 2025 gi ngasi sanakiba match ta FC Naikanlong na Naurem NKY CL bu Panjel mapal anida thoikre. Khangakpa Football Academy ngasi Kakching jila gi palel da hangdokre thoromaduda Kakching gi MLA Mayangnambam Rameswar saruk yakhi. Sports Authority of India gi meeting makhada Khelo India gi manung channa chama yankhaitaruk suba battalion CRPF na sinduna Jiribam Cricket Tournament ki Vidyanagar Multipurpose Sports Complex ground da ngasi sanakiba match ta SRCK Kadam Talana Lama Cricket Team Bhutan Khalbu Run nifu mangada thoiki tournament asida punna team 12 na saruk yari. Nganthoi. Aroibada maroiba pau amuhana Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi lebasi gi singa masung tam animakta umang kaya marum lay umang singa sina lebak lehaw bu se na fajinduna thami. Mizoram da ain kaina sangsilakpa mitop sing takthokpagi khongthang ama lakadoriba siga mari lenana Manipur gi ngamkhai jila singda ahenba security force thajinabar Rajyapal da taksilagani haina hanagi Mukhyamantri Nongthomam Biren Singh na phongdokre. Lok Sabha ki MP Dr. Angomja Bimol Akoijam na hairi relief camp ta sangjapam lauduna leiriba IDP singna
मखोई मसा मसागी युमदा हंजिंद्रिबा फावबदी मणिपुर शांति हंजिले हाइबा यारोय न्यू दिल्ली दा पांगथोकदबा अहानबा भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस दा मणिपुर की लघु सिंगु विभाग सु चावना सरुक यागदौरी अमसुंग छत्तीसगढ़ की कंकेर जिला दा नुपी 13 यावना माओइस्ट 12 सरकार दा संगजखरे पाउलोइजरे।